manika manikana nibagamba ngunkabura aho kubonye wibuka nkabura kababazeri bakugonza me and you forever and ever when don't valley we mama when don't valley we mata aho wetubona kabagamba nyewe kafuna yiyo mpina utaswaza baby you know it's you I got you utaswaza baby you know it's you I love you day by day mananu kwenda muno day by day day by day mananu kugonza day by day day by day oi 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 day by day day by day kugonza day by day wendo manye wengu kansaraho akaboda kawe ukantwaraho ngozi zawe zikamaraho nchuire munyewe kulemereho randa dandanda adimani krasha dilofutija insisawiri tinyenda kachicha waingi mahura niwe yitabadija mukilasiye ngozi ninyowe musomesa utaswaza baby you know it's you I got you utaswaza baby you know it's you I love you day by day mananu kwenda muno day by day kwenda kutangira ntekaniza tujalike kiro kinu kya baraza biri okwezi 11 okwezi okwomusanju yes ninyojuye shomano musajja omulisa kana omwaba muli ekizina kine kitaizo mu mutekaniza bakieta day by day kandi kiyaka muno kurugama badman crusher endiki kyataye mutekaniza tujalike every single Monday tubaho tukuletera abantu bawo embaganiza nitukenge bitu bigenda bita nitukenga yune mili megenda bita muswite zembaganiza yes tuli mu rubuga rwa Hoima hagati mu rubuga rwa Hoima orugudo rokola na menyemerere bakubarweta Fort Portal Road ngwanda tunyumyanyumye muna basajja nabakaza rugudo runo tukenge bitu bigenda bita tukenge kike kyangire tukenge ne bigenda kurungi maso tubikenge kwenda kusasira abantu abaina abantu bafoirerweho akurugana metu abaira screen ya akurugana metu garukire na abantu abaina achievements zembaganiza nanye kwenda kubasima yes kubatabarukya obusinguzo muhikiro leke kizina kino day by day kisigandi kitera maiso antekaniza tujalike tugaruka otarugaho day by day mananu kugonza day by day day by day oi 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 day by day day by day kugonza day by day day by day mananu kwenda muno day by day by day day by day mananu kugonza day by day day by day oi 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 day by day day by day kugonza day by day yes owekinis White ababaragawo amabara James kusemero James koina akasimairo abantu akayora enkabenga nkabatano nkabatano aha kimanisa akasento utahataize baituma wakabiro no mukosa kubotere ireza akameza akabiro bino mukati ngati ile yokana omukaka mezole konka sente zinga 15 15 niziva mara kurungi ina bana wenga nyino mwana ngumi tano zikumara ogamba mabara niwo amabara James kusemero James nkwenda kukenga obwire obubukia haije izoba obusweka izoba lino ndirigenda ligenda nka nambe ligenda tirigenda baitu ekiro kihinduka obuli tirigenda izoba ajaho lihingura buhingura nirigenda nka likaniriye torore nsaikanero bata nalyo niriyingulizago obiro babuswekere najja omwezi nikimanyisa ensi eyetoroire yaika habwire obo musana kuba gutakwaga James yes era mukyo abanyani ba na mukiza abantu bange brother wange
Kalyabuhire, nyaramukyawo Pastor Gerard, nyaramukyawo Pastor Dan, nyaramukyawo n'abanko bange Masindi. Oli wa Masindi? Karosi be kurungi. Kale bayi. Yes mzee. Yes alo. Osebiroti. Sebiro kurungi. Amabara gawo. Amabara tugume Sevia nkabulikiro. Tugume Sevia. Iyo boda abanywanyi bawo kabahimbira abantu yuko ni kosigera stage. Bibamu ebyo bibaho just kintu kemugo misiriz. Yito okutekezo inanke kisirani. Kya. Kya. Baina kisirani. Just kuba kurora no kuba active stage. Ate oli bwa kunsinga oba active tikiri kugamba ngo nyonyi ne kisirani. Ati genu stage bagitawa. Destiny stage. Abantu bagita Destiny. Abo kubehereire na hairwale libakweta Destiny. Rino. Ogambe niwo tugume Sevia. Tugume Sevia obwire obuki haija izoba. Obusweka izoba nirigenda. Ligenda nka. Ligenda bugwa izoba. Nka niho nka. Mu west. Anti mu west ligenda okwo baitu nkaha. Abakiru tuba tutakyalira libagenzere nka. Timanyire. Timanyire. Iyo ruraburani rije. Nduraburani rije kandi nduraburani rigenda. Ati oboruranti bugdigenzere bugwa izoba ni rugabturuka izoba lirubatali cyagendo ko kuruga na mbere gwerire. Kuba kurubata kwensi. James. Ogamide James? James oli nyawendi Sevia. Sevia. Ramukya abachaliga ukabana. Nkuramukya brother wange Alex ali Kampala. Nindamukya brother wange Dennis ali Kampala na sister wange ali Kampala Josephine. Then nindamukyaho na mami wange Rukoga na mzee wange Mukasasa. Kando mukazi wao. Ati nyina mukazi. Kando musiki wao. Alaba isiki wao. Baramukya wange abasata abasiki wao. Abasiki bange nkuramukyaho Sharon Kigorobya. Then nindamukyaho na Goreti Kiriatete. Ni babo. Oina babiri bonga? Babiri bonga. Karosi be. Kale nayo sibe kurungi mzee. Kurungi mzee. Oli muki? Ndi mukiga. Ori mukiga? Amashina gawo. Bino mujone Francis. Bino mujone Francis. Bino mujone. Hano atwakushanga urakora biki? None mvuge gari. Navuge gari. Eboda ya gari. Muninya bahimbe bintu. Yego. Nabantu mubahimba. Ibintu nibyo bisinga kanyakanya. Hato umuntu boikyanka nka kasoza kagati nkurugaho koroti. Aina kurugaho. Aina kurugaho. Agama nyonku saswire tinkurugaho. Aina kurugaho. Aina yo kwikiraniza. Yego. Ogani tu namasiko. Twino mujuni. Eizoba ligenda nkaho biro boba buswekera. Kabukwa bukya nirija. No busweka nirigenda. Ligenda nka lihumulira nka libyamanka mu east kuno nka libyamanka mu east anti mu east fine no ligenda baitunka ha ikikaro baketa bata umutawuni muno Kiriatete east niho libyam eizo kandi litulukira nka Kiriatete west Kiriatete west na izo balitulukira nike kikaro niho kikaro baketa ekikaro nambere izo byama bakita bata ngambe Kiriatete wose wagamba ha iyo bazansa yo kweka kasali byamanka byama mu east ekikaro nike beta batejo ekika ikikweberem kale ramukyo bachali ba oli okuruganka bakuzaranka kakumiro oli wakakumiro hano ninya bagamba abe mibanga bwito ati shinenda kwa mu kisake esaeji oramusyeho abanywani bawo abakakumiro banywani abakakumiro baramusyeho Nanto bakakumiro bona nabaramusi oina kishongorokora bashatu akalikusha aketero bashokubatera ninga shi akurunyankoro ba no rukiga kakishongoroki aka gospel bit kishongoroki aka gospel tinchiti akashongoro monterere kakwebere Montere mwige meband kishongoroki aliyo bugenyi abugenyi
kale kakakunyumira amin yes abarozi ba TV obugenyi kurugama igime family kakunyumira ate kanza tujalike tugaruka tuliha bugenyi abantu bona besoroize bwali bugenyi bwange nkarote kiroto tuliha bugenyi abantu bona besoroize bwali bugenyi bwange David King ninteranizibwa abantu bona nibateremizira nibatugera meguru nibaseka ebimyanso n'ebimyansa ebisane nibiterwa vidiyo nizikwatwa obwaite kuno nitukumba baitu kandi ntakende nkawa nikumba noha ekiroto kino kikaserekera kimu fesi y'omuntu wakuwo nkwijjukaho kintu kimu ekyali kikulu tata wanga akakwata mungaro yagamba David Maliwe bale kusingula nyatunge ekyokweka n'obutuligendo mwiguru mukama litugwana mukafuba agambe bana bange mwebale kusingula haliyo bugenyi makeke haliyo bugenyi bwabo abantu abakozire kurungi mugambe haliyo bugenyi makeke haliyo bugenyi bwabo abantu abakozire kurungi haliyo bugenyi makeke naso mugambe haliyo bugenyi bwabo abantu abakozire amabaragawo Esther Kobusinga odinzaro yanga Mukasasa ko yes atiko no rubato izire rugire Mukasasa no rubato no o doctor mberenga uganda bigenzerera Lukoge ati kuno mutawo nokora mulimo saloon mu saloon osiba isoke nali ni oli esiba bansiba na nyoni mbasiba bansiba na nyoni mbasiba ati nayo unayo okwesiba ati eno style niyo beta ponteiro bagita bateke locking bagita bateke locking but it is pencil not pencil kanyaisatu kali kanyaisatu right omusajja arata ali kurungi mwina abana nkabainda babiri kutunule hali babiri mwina abana babiri ati kuba ninyenda kuhambura ati nkuihai tokusobora abwake omusajja ogo kamwendawo ati babendawo hani kyo nkwenda kenga osagamba kamwendawo sente osamwenda nkamwenda nk'omuntu ati kuba ninyenda kuhambura yo orugeyo takute tokusobora wa kandi ninyenda nk'okuzara mu abana ngokunzara mu abana ate kandi nyina abana kandi ninyenda nk'okutwa yenda rubaju atakimanyire just no ibirira kya wakita kusobora just no ibirira nyowe ninyo ntakwenda chonka iwe taina mukazi ono hati onkwenda kenga wamo obwira obusweka eizoba ligenda nirukya ni izoba nirija obusweka eizoba lino ligenda nka kandi kabampa buza bingi boja inywe eizoba ligenda ati nyo ngambiri gendanga ngugambiri gendanga timanyira ati lukonkuhabuliza ati nanyo timanye kwenda ekyo lero ni wakingaruke kenge ansa nukompabuliza ati kwenda awo ni wangaruke mao timanyire ekyo kyompabulize iyo tebereze izoba ligenda nka kuba bwire busweka niba tutakyaliro awo tinkumanya damukyo bakyali bawo nkabasatu bakyali bange banywani bawo Helen Aida hamu na George niwe baro ati barokota muno mkize kandi ogambira mwenda muno ngando muramukiyo tumuhe nakazina
akasinga kumunyumira ate muwuliriza mulinko mukitabo akazina kwata wotendo figayo okaherezowa ibanyo asoko katuzinire kwata I don't know kati kuyongera katuzinire I don't know you don't know yes kalo sibe kurungi kale nayo sibe kurungi iyo zalibwanka Kibogana chweka Kirangira ebitoke bino no mubiha bino biva Kibale 14 hekati gano ga 40 bika kibye bitoke byomanyireyo byemanyireyo manyiyo Musakala Mbwazirime na effort tevayo Mbwazirime nikyo kino eno Musakala Mbwazirime linge yagala kufanagana eno ati kino kyezinga kino kyagumusatu mu kitundu kyonko omuntu n'omuchwera n'omutwaro n'okimu ate obwire buno tukisuubula mutwalo gumu 10 gumu 2 bati bagamba omugenda mu kyaro ko mubaserereza embeera eriwo nakati obudde buno kubanga serereza abo mu byaro ko esente embeera eno teri mu kyalo teri mu tawuni wokka n'omu kyalo weri kati mulimi netoko budde bona lyagala kanana ogambire ibara niwo Mukibi Fred Mukibi obwire obusweka izoba lino ligenda nka lidda wano udantinka ho nka east iyo direction ligenda nka hakikaro nka liwumulira nka timanyire kulonga iyo kuliwo no teberezo ko libulira nka owa simanyi saso manyo kiri yawo ndamukya abanywanyi baba Kiboga ndamutsayo muzeyi wange Katende Semakula Fred Kalumba bukabo bamala kale kandamukya nono wa madam osibirot oli live actor TV tugambira amabala gawo amabala gange Karongi Judith nayo toli munyoro tindi baitundu manyire oli muki nyawo ndi mugungu ati bazori gungu wa tindu manyire kuronga mana kwa mugi ens muri kudyanso enso nandwa zaiyo sereri oruga kichweka kibu nyawo bulisa once konka kigwera betu nyawe ndi wakuna iwo kulirana kugijo gati nkwenda kenga bigenda bitanayo kutunda bitoke ebyo ono musajja wawo ogo wakamenti wange niko tukola ano ninye kapito yanyuka nkoto muno kamuli bagayika kapito kubairero baitu embera terino mukusanga bizibuki ebizibe tukusanga ekitoko okisubula gumu 2 obire ne bikano kitunda kanana abukwankuru bikuterwa no musana muno sana mwingi bakasitoma babiseera byo bibuzire nabyo nko omugamba amabara niwo Karongi Judith obwire obukya eizoba lirugayo ni busweka izoba nilibura ligenda gwanka nka timanyire na nyondora nilibura niligaruka kyonka timanya ali ligenda ibo kwano tebereza libulira gwakuna nka ikikaro kilihumulira nka oba mu east tinkumanya direction kikaro ekikaro tinkimanya tubatekerezaho nkya ramukya abachali babanywani bawe bokora nabo n'omusajja wawe omusajja we timugira mali abo wali ebyo nkatongana nabyo byansingura bagamba abakazi bombutale timwenda kuswerwa kikumanyisa nikikikire ati okulora abakazi bombutale timwenda kuswera mwenda kwetongora inywenga wano mazima gali tokusobola kufuna omusajja kuba okera 11 oba 10 omusajja omuleka munju okunyuka saa 4 embera ego omusajja kuba tagisobola kufuna omusajja arakukenga wa bona bakabakanga bona bakalema okaswera obyalema tinkaswerwaga okadibira zigati kani mpura ntakwenda n'okuswera tinkakirotaga kuswerwa baina nka Judith ate kitalia mere okirisaki oga ari mukamwe ati nakirisaki omuntu omubiri niwe agufuga we kitalia mere odakirisaki kitalia byo kuli okirisaki kigenda nemberero ho baitukanya kutina kandi Judith
Embera niye tukage bananka babwangu nabo baha okuduka mazima baha ebyo nyowe nkabireka ekyo kutegeeza nnyo nkusakikiriza nti kandi kono gyakikiriza kale ramukyawo kubatimbaine ramukyawo nyo ngende nyowe ndamukiza omami wange awo Kibugubya nanka senta kyabigambire n'abaana bange n'abasiso bange natumirawo n'ababuro bange ati ogambe tukaswerwaho abaana okabayanga abaana bonka iyo kimanyire ngo ali abaana batalina baise baabo nibo abakanya tikuligamba ngo buli mwana baina baise baabo okabafiisa office bikabambe bya by the way abaana bainga abaana basatu byonna biri bya by the way mazima obuyayi kankwereze n'akazina akasinga kunyumira akabunyoro kazina ki koko nankuteerera akabunyoro akasinga kunyumira aka blessed Nelly bunyoro bonza muno bunyoro kale kakakunyumire omurozi wa Kitala TV Judith Angambire ekitali mmere ine kyaki akamanyira kyonka leka bunyoro kuruga Muhammad na mojo blessed Nelly kakunyumira ntekanza tujalike otarugaho tugonza muno bunyoro kaniwe mutima gwa Uganda tugonza muno bunyoro ebirungi byonna bisangi gwa bunyoro tugonza muno bunyoro kaniwe mutima gwa Uganda tugonza muno bunyoro ebirungi byonna bisangi gwa bunyoro batwire kambagambire ebyensi tebitwina ebitubaire tutamanyire baitu byotubibyanire bunyoro twine byobugaiga byakabaleka kabamanyire wakana bajungu kwijo omunoka mu Uganda bunyoro tukwasireke okubanza ettaka litwina ettaka lirungi muno ettaka likweza ebyokulya tikikabaga kizibu bunyoro yaitu webali tukuza ekibira kya budongo kitwe embaawo zamani kituwereza enjira ekwano netumala enyanja mwitanzige etuwereza enkinonge mundeke nsinire bunyoro lito aibantobe endawo karumorole amazzi mukugabwetawula obende akikonko kya bukyawa makizo ni folusi national baka esiga abajungu baije okulambula bunyoro tugonza muno bunyoro kaniwe mutima gwa Uganda tugonza muno bunyoro ebirungi byonna bisangibwa bunyoro tugonza muno bunyoro kaniwe mutima gwa Uganda tugonza muno bunyoro ebirungi byonna bisangibwa bunyoro teka mutimbaga ino ite n'abakasitoma Mtimbaga ringi n'abakasitoma oli live Kitala TV atara Kitala TV abantu bakurora ogamba mama niwo amanyongo Josephine ngonzi business zigenda zitazineze ntoka zityote mere bagisera mahano business zigenda kurungi 12 kandi kirire mukyabwire kyali ngo twabiha motoka biti mukyabwire y'amabere agamba itu bagaterera motoka nari rwo twabisubura driver no bagayibira ati kiri mukisubura zinga mungo tukusubura gumu isatu bagamba mugendo ko mukyaro abalimi ni mubaserereza wasigira amafuta ngo bagasera nicyo kurora nati batusere bitoke ngonzi right nkwenda kenga omusana bobwire bukya omusana gurugayo nibusweko omusana ni gugenda nka timanya mari gugenda timanya mari gugenda iyo twakitekerezaho twakitekerezaho gugenda mukekaruki
Timanyire. Tinkumanya. Kalera mukyo banywani bawo tugende. Toina banywani bawo tandika na muzeyi wawo. Ndamukya muzeyi bagonza wange na dede wange. Ani ndamukyaho mukomunyanya we mama wange abana bange Kano musajja wawo. Omusajja wange mramukisa. Ko bayiro mwebere tokumenda kunge. Kumwenda. Kumwenda. Bujukize. Kalosibe kurungi. Nayo sibe kora. Yes muzeyi. Osibirota. Kurungi. Amabala gawo. Amabala ni Munyankole Robert. Ori munyo? Munyankole Robert. Munyankole Robert. Ori Munyankole? Original. Orazarwa bakuzara nka? Nzarwa Mubende. Ari Mubende? Ngani nkoraho ima. Nokoraho ima. Mu town. Mu stay yonyine. Orikora biki? Mvuga boda. Kanya Munyankole. Bigenda bitebyo boda byokora biki? Boda sisikaire. Tekyari mukasente. Amafuta bagatembeze muno. Boga kasoma ogala kumongeza mu sente. Agamba nayo sente zine. Akara ntusaga mente kyera akole bwire buno. Ekyena kuyama kaito abantu ba hansi. Ebintu byone tabikehya omuhendo. Baitu bakwata amafuta bagarra 30. Ganda amafuta negagafuga byone. Ekimuntu akana kibakolewo. Omvo kyokwata ba MP kubongeza misara. Bakwata amafuta eze ni abatuteseze ebintu. Kasi ndibakutesa ebintu ebyo kandi bakugwa nti bakutesa ebintu bino. Bado bukaba bakwengeza misara. Owe boda mugireke mutandike kulima. Akara do jja kulima nkatuna bibanja. Senyora kaza kuzara taina kibanja. Bodo gimazire mukasume. Ndai kumara emyaka nkebiri. Tayo no wakitandika. Munyankole. Obwire obusweka obukya arugayo musana izoba. Ne busweka izoba nirigenda nka. Izoba rigenda uko. Nka. Uko. Antoko betayo bati. Kati betayo bata nyunkwa nirigenda uko. Ninkwani rigendo. Rigenda niribulira nka uko unde umudanka. Kara nyunda somo bya science ninkumanya atoko bikagereka benda bityo. Toka kitekerezaho. Cyo tinka kigenda uko. Ona banywani babakusakura mu kyawo. Bwire bunano baro wire ogenza ka stage 8 uko. Ramukiya aho bakurura. Bungisakura mu jenga banywani bange. Yakurura. Ati nkura mu kyawo babuda banywani bange. Osokola stage ki? Anairo. Tunenka Alex, tuneyo Master. Alex ni wakora nayi. Bona akora nairaho. Nimi kwa boda bali baingi. Ndamukyaho abantu bakodomi banga bali ngogoma. Ndamukyaho nabantu abanda bari munyoro abakumanya. Kalosi bakurungi otabamara ibona. Ngati bodo beno nanze mu nkai. Amabaraga. Kaiko topista. Topista. Ati nkwenda kenga. Ojira gule bekule. Oli wanka. Ni wa Kidoma. Ati oli live Actera TV choko tulera turamukiye okurungi. Wa Kidoma. Baka kuswerera kichweka. Nyawa njanya nkusaswire iwe. Baka kuswerera kichweka. Njya kuhimbira. Njya kuhimbira. Ati enyanya oguzire. Enyanya nguzire. Bisana kuli bakundora. Enyanya zitekema. Zo ziri kuno. Leta nkuhimbira byona. Leta. Ngati okutwaranganya. Nkuhimbiraho. Yobo jo munde. Nkuhimbira leta nkuhimbira. Mbe manga kuli bakundora. Bakurora leka. Abutunguro buzire. Byona amazire. Nesemisemi. Leka nkya kuhimbiraho. Nyobo jo ingwage. Kambire niwe Greso. Nenyo tukaigwa topista wewe wa Kidoma. Omusajja bamwetabaza. Bamwetabata. Nyama njombe bibi byange soko ngambire kine kikaguzwe. Obwire obukya harugaye izo. Nubusweka izoba nirigenda nka. Ngendo bugwe izo. Anti bugwe izo bakichweka. Bojanye nyombe bintu nyati kambi. Soko jora mukyo obusajja baba. Jora mukyo akusema. Omusajja wange nyoti nyina musajja atindala mukyo. Ramukyaye we. Ramukyaye. Toina musajja. Ngura mukyo dadi wange hakiri. Bamweto. Bitarabe o Silver. Kandi banywani babandi. Abandi. Andi bojo. Toina musajja. Nyoti nyina. Mba imaya akurekegeza akameza no bagura bino. Wa. Kalosi. Hadi manzole. Kalosi bekurungi. Abaye mugira kubiteka alediyo. Bugamba nkona nakusaba nakazi nakosinga kunyimira. Akazini. Akedini. Kona. Ati ngo akumara ngenyero lekuli. Akazina. Aka Mary Bata. Kazina. Manya rero kanyebe. Akalinda tinjaka kwa bakwa kwele. Ayora mpaka Mary Bata ko. Osebe kurungi. Kale bamene yose kurumbeka manya ngenyero. Kandi mukabaro kumha bukwenda. Nyomuka yiwani. Tinyi nawe. Kumha bukwenda ki mukabaro.
Mukaiba nyoti nyina okugamba eti nyina musaiza. Carlos Bay. Kali. Obugonja bukunulira. Mukugulira. Tugenda kugulira obugonja. Gonja nzizo. Tugenda kugulira noba kuterekisa turukiza. Gonja zezinga. Gonja tunda 310. Tunda 310. Ati nkugulira zinga. Azokusobora. Zinga nkazinga. Mukaga. Mukaga. Eze 12. Nkugulire mukaga ze 12. Bo ona kwenda mukaga ze 12 hati. Amabara gawo. Rihanna. Kone ibara lya bajungu niwe Rihanna. Sokuruli hadu ito live actor TV abantu bakurura. Rihanna okora muri moki. The Canteen lady. Aisomero. Good Samaritan. Good Samaritan. Hati ezobo obwiro obukia haruga yezobo. Awire nusweke ezoba nirigenda nka. West. Ati West kichweka egyo direction. Rigenda kichweka kenye. Kankona kananga otokusha kuli ali hoga ntubasi ngwagenda kwenda agenda kale ramukyo banywani babo nyanga ramukyo direction ngo gulire nagonja ramukyo twena bakuramu ramukyo kale hakiri mukaba Noti nyina. Kale ramukyo banywani babo. Ramukyo mutabani wabo. Wa muhara wabo. Nyina. Twina. Karosi bekuru. Danu. Aurairota. Kurungi. Ugambota. Kurungi. Oli kurungi. Dani kandi ibara lyawe rene. Dana Jamugisa. Now what is the name of this machine? This machine is a crane for lifting things, Heavy things. But now you have put cement. I've put cement because this vehicle is for construction. I'm taking cement to the site so that the workers they can work there. Dan. Yes. Where does the sun go when it becomes dark? Well, I think it goes to the west. It comes from the east, then it goes to the west. No, that's the direction, but the place, where does it go? Maybe to the heaven. Maybe it's the heaven. Where? Or to the heaven. The heaven is there. Where is heaven? Heaven is up after the sky. So that's where the sun goes? I think so. What is you said what's your name? Dan. Do you have some friends that you could send greetings to, your wife? I can send greetings to my wife, to my workers there at Mukati. You work with Mukati? This is Mukati Enterprises. I can send my greetings to those guys at Mukati, they are working there. My other workers there in Kiriandongo. Which tribe are you? I'm Alur. Now which song in Arur did you like I played for you? I have some friends there. I have Elton. You know Elton? Yes, exactly. Lakedi, Asolifa. So ask for any song from those guys. I'll play it for you. Okay, you play for me for Asolifa. Anikenda. Asolifa, is it Anikenda? Anikenda is for Elton. Let me pray for you, Anikenda. It's okay. Thank you. Nice time. Anikenda, kuruga ma Elton lover boy kakunyimire kuruga ateka nza tujaliko tarugo. Okay. Another one for the lovers. Yeah. Superior Music Entertainment. Yes, boss. Ebinu charule, anwangu wangarangu twolu ije wurtu nya bidu iri. Yeah. No. Marne bebediri ya medayo. Alokira yo kwea kwa kuku. Oti chinga, nanga donku pilo. Baby, sheri, tokani be abitupu kiungo. Ucheng mokukadi wengita. Atikira ke dunia abimerasu. Ucheng mokukadi jenitu. Tokado lutu wabikomo. Arabi peyasu, ucheng mokukari wengita. Atikira ke dunia abimerasu. Ucheng mokukari jenitu. Tokado lutu wabikomo.
anabipeasu ngomweka betuge niya imara niya pinaka wanokuri niya pinaka wanokuri Nidubirobo ya mananga chopu wetu ngokuri mananga chopu wetu ngokuri Ekete moki winding niya kare cheke aname sawa birobo ya mananga chopu neru ngokuri Oh baby Ekete moki winding niya kare cheke I will love you Kedong nani Machopu kuyu twila inungoke nani Machopu minyaleria Kedong kakani Kani twiningoke kani Abibedu kani Keweka becho kulangeti Chalo bluban kumugati Irieng wing chalo mabati Baby Keweka becho kulangeti Chalo bluban kumugati Irieng wing chalo mabati If you need me, call my number, yeah. Baby, I'll be right there in a minute, baby, I'ma show you loving. Yes, baby. Nindu birobo ya mananga chopu wetu ngokuri mananga chopu wetu ngokuri Ekete moki winding niya kare cheke aname sawa birobo ya mananga chopu neru ngokuri Oh baby Ekete moki winding niya kare cheke I will love you Nyankwenda kusima muno hao na mbaiko ikaino tuhondera kuruga tutandikire gentekani zenu Hakitara TV webale muno nkabulikiro kwenda kuramukya abantu bange bembaganiza abataruga hantekani zenu Rukundo Richard aroho aro mnywani wange Shani Ruthi onali Masindi aro mnywani wange ondi Gloria Mosho gali bwahoima muno munywani wange Moses Skills na Davo Beats nywe nakwenda kuabonga mungere yembaganiza webale muno kwiguruga nambe tutandikire gentekani zeno ebigambo bya watu mubihuliye twenda kenge izoba ligenda ka uli bali buziro bire buswekere batu kande ebigambo bya watu mubuli tijja kuba nimbyongeraho ninyoji yashomeno musajja muri sakano muhaba molire kamba ijukize if you want to advertise with Kitara TV kwenda kora tuterera akasimu 0751930248 obabongire kibanja kyaitu oba tusindikiro email yaitu info@kitaratv osobola kuba no you know business yao no gitera abantu ne bagima no doubt Kitara TV is the biggest online platform mu Albertine region na hand kandi dite ninyi mutufoire kine kituli akaire kanu kenyine nkwenda kuberekereza kandi kamba rekere kina kino baketa nyarungi kuruga mama na mojora paka yasibu mumpitekaniza tujalike ingimalire hano reka tutetene kya mukaga no rubazo mobile Double Beats It's a boy fresh Davo my beats Okateka kijeneti nyarurungi Wanaka mungonzi nyarurungi Atamanyaka kanyowe nyarurungi Mundi kwa mungonzi nyarurungi Okateka kijeneti nyarurungi Wanaka mungonzi nyarurungi Atamanyaka kanyowe nyarurungi Mundi kwa mungonzi Okeka yasi Kenaji kubanza nkakusanga kigaragara Yasaba nkumitinge hoti wakisobora Batuti kumanya mbali wa hiro kwa mutima Okumatiza kandi mali kwa nkanyumirwa Kimanyiro bayo kasara makesi kuna karabaka ya siku mungonzi ngezo Nabatendeza baliyo batuswamiro kwa fesi basisibire bafunduira amaiso Keneke ngonzi zompaire zinekesa zonyo misisentuire mufoke kaiso Okateka kijeneti nyarurungi Wanaka mungonzi nyarurungi Atamanyaka kanyowe nyarurungi Mundi kwa mungonzi nyarurungi Okateka kijeneti nyarurungi Wanaka mungonzi nyarurungi Atamanyaka kanyowe nyarurungi Mundi kwa mungonzi Listen Kitara TV kwegesa kumanyisa